Jonggot bidara sung si peneng matoy jangsan yang ngejinapo di langsir Darasan sekarang deh, kalau coba latihan, silih ceng-ceng lah. Sing ada di ngah munyin ceng-ceng, sing ada di ngah munyin ceng-ceng.
Mai. Adi jak balik begini. Ulang, nak kopi Ben. Naik deh. Sekarang naik. Ada. Quang kén con nè. Sao? Tôi biểu. Nó gióng anh nè. Tôi mà nó pas. Tôi này jak balik pergi no. Cho tam. Pas nak jak kena. Terus asal nengil bareng. Dom nak gay, dom do di dian mak gay. Ada arak nih. Sing nadi mara-ara. Ena dau dek. Ceng-ceng. Cingaan baik sih. Ngerti? Ceng-ceng cingaan baik sih. Ngerti? Tukang kena cingaan mui. Cingaan mui ni. Dia benar nejang nih. Sing dawang ajak oleh gaim. Ni sejam sing ulung. Ni kan di ngadon ngani len ben. Aduh, sing gitu. Tuh, anggo. Cuak.
Adi nengin. Saya milu masakanku. Yan milu bareng-bareng. Nih, boleh bo, banyak bo. Shit! Apa yang kadang-kadang cicing? Sek. Cua. Nyin kamu balik jadi dian. Cua. Nah, jak penyahang buat itu. Cak. Ci. Shit. Ci. Cu. Ci. Saya ada. Ci, hatinya bersyut. Ci. Bareng. Sud perintahnya busan, sud. Aduh. Kita demen hidup di Midarsu. Kan nih, kalian ini. Nyurin. Oyong nen. Nih basikan gong sing demenin timbal nih ciri-ciri. Ya mulut demen kin timbal ujang di dian ini ngoyong. Sing mau kita kemo. Mau naik. Jang, dini didian pergi nol sing lagai. Wih, hebat. Ben mau kita ngeling. Aduh. Sing atuh temenengkeun kena kejane ngaya. Tuh. Unen dan Gusti Patih pengemalu ning medal tanpa wangsit. Ning lanang dewe demen jani di waratu. Penyapu penyanger idat kalau dewe kejabong atur ngayah.
Nah deh. Tuh, uli malu menjalan bedangan. Ngelah mobil aukut. Ben marusud ngeredit. Maya mecelap kau. Pak, amburo. Jalan subuh cenik. Ben misi mau tutup. Mai pak ngabu mondor. Puh. Dengeng nukin berjalan. Amat sakit hati itu. Orang nganya, mai kadini bamunyi kan berjalan. Mundur. Orang mundur. Memunyi sing bergino. Nengil. Pak. Di belakang macet. Mundur. Ngomong sing bergino isang tuon kacaan mobilnya. Ya tuon kacaan mobilnya dengok keris ceres. Ya nengok keris iya. Pergino pak. Pergino pak. Riki sambut parkir pak. Kiri pak. Kiri pak. Terus pak. Woi pak. Roda mundur hati gote. Nggih kiri pak. Roda mundur hati gote. Nggih stop. Bodi gote harus stop. Amat hebat itu. Ya mereren mondore deoratu. Hei nyamuk pecalang pen duo. Pergino rauh. Cek tekau ni benjak duo tu. Buka pintu mobilnya. Gerus ane si malutasi jemaah tegana nyawas. Ane nomor 2 kerisi jemaah nyawas. Ane nomor 3 sing laban-laban jak sandal jemaah. Cewas. Pak pecalang sandal dia ngabo pak. Pih dong bo pergi no mesanal, sing mesanal tadi tuun, ket di tongo singanya, heran, di hotel ngigel sing ado karpet empuk gitu, karpet empuk, mara tegang menyiteng. Apa ya lah karpet di dini ngajak di hotel gitu kena. Isang kebetulan bocone kerus. Ternyata tikah benyah. Tikah benyah lah betul bener banyak menyiteng karpet. Amat ya luang negak. Subuh itu siapa nang mau takon ngudiang sing mana bersakit rauh PKK. Dong pergi no teko jak dadu. Subuh ada picu wedang. Ngabo kopi terdadu karwan geden kapar. Ane ngabo lagut onyang besar-besar jetnya. Tuh, bahat ngabo jet. Jetnya berdidu, bayasnya berdidu orang jetnya nu beten makisah-kisah. Amat geden jet tuh. Pak. Niki wedang lurus unggah kopi nu di dhuwur bore ngunggah amat ya ijo ngali-ngali nang lengatan sing aduh ijo diri ngejang yen kalicen berkino riki kenahan di beden bu pada jani ngelongsor PKK ceres ngenyuh wedang pak lurus unggah kopi ya ngenyuh kopi sing cek kopi tepuk sing kopi tepuk nyuk gadeng ponganang radu amat can kopi tu isang jema kopi jang tegap nembeten ceres peneng kopi kalsiup kopi jang beten dewaratu kat inget ang nyuk gadeng kayang kopi masuk nyuk gadeng ketu long kopi berpikir dewek sud nyiup kopi. Udah nak dini kan ngidang upah pergi no mal-mal nah. Agen mal-mal pergi no ngidang upah. Apa kan no? Ngirit. Mau picu wedang aing luang gelas cangkir nih. Subuh nganggo cangkir bawa ben misi ye hatengau.
siup kopi jang beden kali ni teng roko ces sedot benpok roko jemak kopi sakit petana. Jamat ngirit. Tuh. Jang kopi di beden Dewa Ratu PKK mesepuk. Pak ampuro Pak. Niki PKK anak sibuk niki kangyang jajo Bali. Jag longsor jajo Bali negak di samping ajak ngorto. Meh ratu jag di dianan lang tegak nih. Uyak geden jet nih. Tuh tegak anjak telung di dianan negain. Tuh orang jajo Bali iseng kebeteng sahamnya gerus. Mara buka ternyata jajo lapis. Jajo lapis. Apa yang ngodot jajo berpikir pergino. Insing silet bisa karter anggo. Pas itu tipis nih. Yang belakang sanggono kapwa ketepuk. Ini karter kisik keteplik. Bendo tekan jajo jamek jajo tating ngedir. Mat lemuh jajo tuh. Pas karuan jajo lapis. Bangun PKK Dewa Ratu. Mirip lek nepuin jajawa tipis. Mau badeng PKK Dewa Ratu. Ontalang jet nih. Masaik lemuhnya jajawa. Bendo tekan jajawa jak tegur jajawa. Seledetin jet PKK. Kayang jajawa masuk jet. Tuh kita melekat nih. Temen kena edini Dewa Ratu. Sing telah arasem li sebut siman. Walau hidup nak rawa binedo isin nih. Apa sih kado dini di Karang Kepatikan Gireng dan di Gusti Patih Sudarsano. Hidup nak wikan. Poratnya. Sakti ben misi. Mungkin sarano pengiwan pengliang ketolak sing ngadung hidang masuk. Tuh ranangi dewek temen sebot teh. Maduwe araris pengameng jagat anu ngarajegeng jagat kadi ideu sesuwun jag sungkan setunggil dipuri sungkane ngerahat asal subuh di Karang Kepatikan perjani seger nih isin gumiin isin keno penghitung ruwo binedo jeli kelawan melah jani melah mado di dian ngerasa ngadi ketut kijo kade laku nih jelemu dut mai dut pada jak cam hitung ne katuran kakurepen mau caro siap agere pesu yen sing manu kruyuk mirip sing yo kanggo nah isin hidupan perlu alih jani dut pangkeno benci ngunu ngawak nang udiang hidup apa alih hidup ada si bisa hidup tuh ane perlu alih jawaban mapan menyop kakewiding boleh dipanco mahawudo ngangkeg kaurip ang nyangatmu pinakupicho sinar ulisang yang widi sana mo picho mapan awak ragan diwak apa Bayu Tejo Akasya Pertiwi itu lakar cia ada ane no panjo mahawudo aduh Tuat
Sarjati Apaan mo susuon ng Cimahi kemercapadaw ni suon citu agamo misi awet misi adat misi deres tau ni patut suon. Kota manik nyendang Oh, pangilis ane alih cini utama hidup manusia ngalih moksa doyan ngin moksa demen suka liloan. Mongok sang yang ikut Sanging sangyang ibu ane ngawin ng ciado terus pinako kawitan. Mapaniku kau nang ngalak kang binuktik wiyak terluwe kang lap dengan kayut coba panganan jiwa Asal Cibiso ngempu sang Ibu Pertiwi patuh ngidang Jen ngempu. madan Ibu Pertiwi. Ane madan Ibu Pertiwi. Ibu madan wit pelekatan, mulai ke masih ke pengelekatan. Mau nang Ibu Pertiwi benang, melengge di kayang dalam. Peragaan kayang dalam. Itu sana melengge masih di Merajapati, wenang, nyepateng hidup mati. Siwo. Ayah malu. Jalan. Kalau wek ane melengawat Dewa Ratu kini banyak pangtawang beli Men. dini nabda pengatur naya pada pedampia Men. nyiknang lingi subakti ya. Saja. Apa ndak gue kapi utang ada di manusia di Jakarta. Yang subuh kene luung kena ngigel apa demen nanti. Jauh nak wikan. Ide dane pemekas dini barong sekebarong serayo ne mewujud ke rasa prestasi luar biasa pangtawang. Ulin cang nu masuk dicari bedangin. Aw. Itu kan becang babalih syar gede bidan. Apa dong? Bes yang gede-gede itu ada syar gede. Oke tuh. Babalih warung. Mang luweng at kumpul ragawat jak tinian kasawet kang labduan
tangan ken sekandung barong selayu yang luar biasa. Memeh. Main nama gambar mama memeh. Memeh. Nah kengken mama memeh tuh. Cuh. Ada yang ngajak matiang lambu tuh. Apa tepuk? Bogalang. Apa ya? Doci nyun betaro suryo tuh. Galang gitu. Jak Ija lemosing boci-boci. met merka. Mereka engke maksudnya? Nyacat gumi nanak, gumi irit. Kopi cangkir misi yeh bedik. Jajo lapis. Nawang beli gumin seni dini pang tawang beli. Cien kumi seni. Tegal mah budi tamu dini. Cien kumi seni. Dini pemekas di batu bulan desa. Sing sajo. Weh. Dia patoi bani boleh peneloang gitu. Gumin seni dini ni. Sing sajo. Aduh yang saja. Yen sajo dini kumi seni jang jauh paho. Apa? Yen sajo kumi seni jang jauh paho. Yang saja gumin seni udah yang upah. Hmm. Ane upah beli nyen. Ya. Sing ada ngupah nih. Tang lantas sing dang lit lano nih. Do main ale belen lano. Gitu aja kena Dia nak ketua ya ragonya tu berdasar ban weko. Mana hike makena bener ngomong. Apa simbol wedang? Apa semakan wedang tawang beli? Apa tuh? Bantal beli kopi cangkir telung dah sekilo beli lagi tu nasi ada. Kopi tu perlambang ide betara Brahma Wisnu tu. Penyekan sekan kayun sang berdua karyo dini. Dong orang macam-macam digumin sa gumi irit nah. Nyen orang ibu pergi gino anu. Nyen orang ibu pergi no mal. Ajen mal pergi no saput turun karang abo ibu main. Luang saput sekan barong serayo ni saput ibu. Ada jajo tunas beli dah caplok beli barang abo kertas sebab mulai kurang ni. Jangan. Jajo nak boleh jalan. Tu madan pos saja. Semakan kayu nang isian pos saja. Misi yeh ning kayu nang. Rokok ni pumpan beli apa tu? Sang yang bayu tu. Ngawak menungomong gitu. Igal kangin mah kau ngecek ngandang nganyuh. Umah cak di ni pangdawang beli. Jangan umacak. Bawok. Bubuk. Pegunul. Beluglik. Ya ada macak tu. Apa? Macak sing ada. Beli nawang ruh bini tu. Ruh bini tu. Jelek keluar melah. Man. Isian ni. Isinya ada berdua. Ada betul. Lo. Wani. Pecing. Repot. Pecing perot. Perut. Bagus. Bocok. Lo. Wani. Kajau. Kelut. Kangin. Kau. Ada mebuk. Cing. Kangin. Kau. Kajau. Kelut. Lo. Wani. Beten. Kan beten. Beten genteng. Berdur. Luar apa? Luar tanah. Ada mebuk. Ada bede-bede. Gitu naji. Boyo. Yang raga dot munyi pang dinga pang pirang. Ni dadane penglingsir. Ni ada alet-alet di sini. Ni ada masih alet-alet di sini. Benar. Bisa benar ngaksama. Ni bersamaan dengan calon narang ni. Bertepan pada bulan Agustus. Agustus. Apa diterapkan oleh pemerintah Guru Wisesa ni? Apa tuh? Ye, ratu lomba, sekedar macam lomba ada. Terutama lomba apel aja nih kalau diselenggarakan patawang beli. Maksud siapa telepon nih? Upacara makruna bahasa Bali. Itu yang sedang digalakkan oleh pemimpin Pak Wisesa nih. Gitu kena sih. Benar. Alit-alit jadi makejang dua kembali video call. Main TikTok dua. Nang aja bahasa Bali. Nu yang nyanang belajar. Jadi biar belajar pang bisa mau bahasa Bali ini benar. Cang. Maman cang bahasa Bali. Jadi tanggal itu pindah Selemang nanti ut kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi aja dah lele bahasa Bali. Nah. Cang bahasa Indonesia. Uli aja kalau jumunin si jumunin. Sekarang ini beli ngomong. Nah. Kalau yang bisa beli mulai bawa ke penelok.
artikan ke dalam bahasa Bali. Nah, Penabo siap. Serueng. Delelen, malen. Kelepas, kelepus nimpa. Nimpa ngigal yang ngerokok dan tas yang dot ke dia nu. mana? Iya, ngerokok yo. Nah, bang, dan betelah kan suut. Betelasan bersuat itu. Mana? Semua pasukan. Siap, gedua. Durang cangbo. Serueng kan gua aja kini melengok itu. Pak kuda kadang gua aku tali itu bu. Dia pak, serueng. Kejengat. Artian, kejengat timbal tuh kejengat yang itu. Nah, Kepada semua barisan, siap, gedua. Apa? majang reng. Nian. Maka sami porerodan. Siagu ngerares. Bawa bahasa Bali tuh. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pengurus odalan. Dah, Kan bisa. masih ada pengurus odalan. Apuran sih baru. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Kabyong. Pengurus odalan ngeranjing kegenah odalan. Oh, nya. Upacara kan odalan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pengurus odalan ngeranjing kegenah odalan. Jut, jalan. 1, 2, 3. Amah tuh. Ko ajeng ngerares asiki ko kali do 3, 4. Oh, 2 ya. Kepada bendera merah putih. Hormat yang Ada kira. majang reng Nian. sangyang kober. Hei. Jelema metujal metunu puluhan boy. Tunung Awak beli sakan merah putih sangyang kober seluk sambut ibangnya. benero kan kober. Padang ring sang. Benero nak kober bahasa Bali ini. Majang reng sangyang kober. Mau kipak kang manggotan. Ngerares. Tegap. Duduk. Jejak. Ngerares. Kepada pembina upacara memberikan hormat. Duduk. Amah tuh amah. Majang reng Nian. pengurus odalan. Ngungahang tangan tanpa serano. Ya. Berares. Dan pos Rano semah puyong ke bojot. Hijau ciman hormat. Pemimpin upacara membacakan teks Pancasila. Pengurus odalan ngewacen ane kok itu. Ada kok kayak itu? Tuh bakal wacen. Pemimpin upacara membacakan teks Pancasila. Apa? Tuh bu. Nah, Pemimpin upacara membacakan teks Pancasila. pengurus odalan ngewacen ane kok itu. Pancasila. Nah tuh bu. Pancasila. Lo lima aja negak. Macam kita yan. Macam kiji apa orang baru. Pancasila. Lo lima aja negak. Pancasila. Lo lima. Negak. Pancasila. Lo lima aja negak. Lo kadang sama saja. Jalian sang ben. Oh benar. Kalau lima aja negak. Pancasila. Ci ngomong gitu kencang nuteng dah alih pada bahasa saya. Sabar. 1. Asiki. Ketuhanan yang Maha Esa.
Ko Betarawan. Ane Pinih Agung. Di ke Betara dia. Ketuhanan yang maha apa nih? Ketuhanan yang maha esa. Tuhan kan Betara. Ko Betarawan. Ane Pinih Agung. 2. Kekalih. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ko Jelemon. Ane matimangan. Patu-patu. Mesti ke Jelemong nih, Bu. 3. Dulu. Persatuan Indonesia. Mau bersihkan Indonesia ne. Kan bumi sini. 4. Papat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kimat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bas Liu. Masuk ada pas liu udah gengket. Bede kan aja ngerepan sih di dia. Adeng. Adeng. 4. Papat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat. Kebanyaran. Ane mau urus. 5. Dah 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pre-memori. Jak prakar pre-memori. Menak maro latihan kengke. Oh ya kayang ni 17 sekan ada di Gianyar lomba apel. Upacara berbahasa Bali. Bali. Syud upacara. Upacara diistirahatkan. Istirahat. Gerak. Mereren. Ditongosi. Meraris. Tegap. Gerak. Jejak meraris. Pembina upacara meninggal lapangan upacara. Pengurus odalan mati di tongos odalan. Yang kan gini. Di jadau udah marah aja pemimpin upacara macam Pancasila mati sakit apa? Weh, Subuh yang meninggal. nah benar-benar aturan alit itu. Subuh yang meninggal kan mati. Marah aja macam Pancasila. Nyenawang Pemimpin pingsan. upacara meninggal lapangan upacara. Oh, pengurus odalan mati di tongos odalan. Meninggalkan tempat. Oh, meninggalkan. Pengurus odalan mekaon saking kena odalan. Pasukan dibuburkan. Porerodan samrag. Sing dia benar hati. Benar hati itu. Benar hati kan. Baya bubar kan samrag. Merarian. Sor singgih bason nih pangraga nawang. Cin madan kruno patut, kruno ayu. Paksing cer kekawin guru lamu. Oh, Guru. Kebanyaran kebotarawan. Mun uci ajak melatihan jang nak nasi beden, jangin kuangin, jangin dupo, nyeteng, jangin sesari. Suwun sidak sino kengken jang. Apa yang repot? Tentang ngilis wah madli. Ada ngeleng suah itu. Aduh gitu. Muman ci ngilis wah ke ditenas cicak sing man gae galak gilir ya. Amat ngeleng. Nah, dicang oleh beli sampo. Apa nih sambung? Nu samang jenggot si kendur nih. Do limo mau bulun nasi jo bulun nih. Jelo mau merkak, jelo mau sombong. Ngacat nyamuk dua. Nih. Sekan-sekan no. Bo tuh atene bo dingin-dingin nasi tuh. Dingin akan Weh. yang ibu bulu. Nang suat dong. Gensing gitu samuk suun. Dirau. Pah. Suat wala bener. Wak milu numpang saya motor canja mulai jalan bawa ke payang na. Wak suga dari pergindo dan keluar rasa tiban dari pergindo sekali motor besar sih kita. Kita ke pipes pantat pipes mitra oke ke bang pipes hai. Badah. Lihat bawa motor jaga inggal kal tamu ke bisa menjemput. Ben bisa negak di muka sandal botan jijeng ni sih. Wah. Lihat bawa motor saya kayak. Ini mulai Banyak cat timpal nomor 1 kan untuk bok kan untuk batas ke bandara. pribadi bomong. Ini apa ngomong ini? Saya pribadi nih nas nih. Tung jelek cawu ya kang ci di gumi seni. Men saja beli numpang si mobil cang. Sajo. Men apa pelih nih cang orang men benuan? Beli numpang mana jemput cang di payangan. Seken. Kan tinggal tamu. Seken. Kudo lewat maman mobil baru tuh. Tuh liu. Tuh.
jelek cang uyang ci melah saja boci. Di jadu melangnya. Tugas ci nyemput cang kemu kepayangan kecang dini. Saja pesing. Sajo singah ci di Seromina kaden cang liang lengis. Sija singa. Seromina. Pertamina, Seromina. Tuh. Pertamina. Hah? Cang liang lengis menurut sikat sini. Ji kuda belang lilingis. Atas kuda tau? 100 belang lilingis. Motor cang belang lilingis 100. Men ibing ngigal di pengungsian kuda nyelepis. Tak ekat. Men ben kerebelajo. Ben buan kan ngigal ben uliang cang ben 100. Ben petang dinung ngigal uliang cang ben 100 kan cimutang seket. Dat bang lu cang ben seket kayak tu pang sapeh. Kinta mani balon ada ni. Maksudnya? Saya ben mani ben buan ben telon baru uliang beli. Mau ni yang orang berkesugihan awak, kesugihan nak liannya pelajin malu. Dah kudu-kudu orang ibu sugi. Tan harta tan kamu tan yang menawan yang pecah. Go saya. Dah kamu. Jam 2 nih. Udah jojo. Boleh cik Go saya. Do kamu jam 2 bengkong. Kamu gitu. Boleh cik kesayan. Ada. Kau saya nih Kang Paponan ke Priyojanan. Hidup gumi yang subur agak liung ngelah madan arta merupanya mo. Itu madan sahwitra. Oh cima sastra tu. Dah. Oh saya nih Kang. Apa tu? Tadi beliang bahas tu. Rajin ada napo santian. Mati lampu nebang lagi yang kilometer na. Dan kita kengken ditahi sang Prabu di Midarso. Kengken pikongkem kayun dani. Pengandal-ngandal jagat dani minakadi. Sang adipati dani rakyat pati. Sudah sana. Mungkin. Ni nyandang angon bekang hidup di bumi. Dong jak di karang kepati kan hidup jak bisa jak enak. Beli hidup sang Prabu nyungkan. Kudang balian sido sidi. Ning usado sing prosido nambit. Baliana ni lekat di abeng di tuka deh. Tuh sing nyandang satwa. Na wagat nak sati nari di jagat balitlah subuh sing ina. Sajo. Dan ni ado lantat lek sandi murupo dani. Rakyat pate madri. Dani pengendal besiki dani pate sudarsan. Kengken pikayun pidada aratu gusti pate. Nenek cucu nengil malu negak malu na. Negak tu. Siro dane. Ya po. Siro para apa? Ada mah Ne kurabo sing bisa bahasa Bali. Siro para apa? Hah, bedo. Usi haji ni ai. Ji tu na. Apa? Una. Nah, melengeh demun ni. Nak kewang aja. Tawa sih mulai. Beli nak kau nak nakal saja nak itu. Daripada ci bingung kan takoning sing ngerti, ada yang betul takoning ngedurus aratu gusti pati. Medal gusti. Ale tongos ya. Siaga pali cerakan ning ulun kita makan uang. Ratu gusti palunggo gusti titiang sampun sayaga. Ya tuh digelis sumijel poyo sira karyano patek sudarsana tanan wani. Beli sang peragan mau pati adipati saja. Titiang wantah parekanan gusti. Titiang wendon nang jabo mangken gusti. Balungo gusti medal nama Sang Suyano ngaran nirang Jani
Bang San Bijo. puraga ng Sudano. Hmm. Melaka dadik pengamung jagat lik. Adi lagi geladan ni kunci patik. Jabane Bang Keno penungu sang Ayo. barako. Nungu sang kewisan. Patut benar kata. Urak sang tendangan nadangan paking Dan duran kewasan pati giok kewan patin alat pengong titiangan terus Ya nado sinar kamu yang di tiang. Mangga sidu sinar jokor dewu kadi sinar suryo. Tan bedo mau bicoreng sarwo berani nesani wenten ereng jaka. lah yo cerakanku kita makan Di tiang gusti di tiang. ayo kita mangedok angedot di lampaking ulun kayu mah Dah kapan titiang kuno napi malik di kang doh dan turun titiang saya akti saya doh Jo titiang. dong len paman. sarpa Dan duran milang ngawangat kasongan Oh Bang Idang nulad yo caro ilulipi. Sarpo nayo sarpo patuh teken lulipi. Nayo patuh teken wiweko. Bang Keno ben milih timpal. Ian belinya tuang lelipi dijauh ke yoyong kadang dia las. Apa ni dari kantor nang iyo tongos basa dedek sing adolen mula iyo taruh cendano kilet iyo cenano sing keken juang ơi đùa dia sing keken satato iyo mau penyu manis Mo suwangi. miye kan Ya dia tunpa. iyo sakit tango kolo iyo ngemiye angon balas Bang Keno pun mekilit teng rago sik Nah. ni. Bang sing play ban mekilit ane cien anak kilit gitu. Inggih Gusti. lah yo cerakanku kita makan Titiang Gusti. Yang titiang. bareng sayang druid. ayo kita tunaning pariat Donyen paman beli. Tuno. Ring sejero nengat nyano ragan beli ragan icang. Rikalan ngiring kadilingi jenanan Aduh, itu. raos agamu permano. Agamu permano. Berotiakso permano ini patut gisi Nandang rago praktiakso. Taki-taki suakon guna widya. Di mangan ni rago yang sing bisa rago nyalan badan, yang sing bisa rago nyandang jalan, song podudo nyandang titinin. So, saja inggih lurus. yan toning samangkan laki nak to lampak ulun di praya lumah Ayun tua hak itu iring Jago pacang alila-lila Yok, iya. Aso laringat paling ngegede. yogi Titiang yang ngiring. age-age kawin keng Kalung gerot titiang. Itu masih medinang paman. Turikso benehang medinang. Pangsing beleh laksana paman. Ulian koderopo. Lagi apa baru?
iring itu tuh iring. Sejenar perbawan palungun malah ke tejanin malah ke kaput dening mego tuh pedang rat ikanan caro kapat tegong ngendak saja kaput kin gulem makin itu rasa perbawan sekar banget kocam mantok iwatu rem-rem cejan napi menawi tetiang sareng kali kiwang matur iring palem gusti inayang mawa cana jangan kanom kemalingan gendak hilang ostaka cerake Satepung pinarayuta natan salah tente kang iriaken pama. Besek tan wonut nang pas ban paman jak sing pelih nang bedeng paman. Pelih sing paman narko menawi tuga didoring jenengan palu. Madak ingsun ning kene mari kanang midarsa pura make perepancoya kang kinaran. Kakangah adi pati nogantun midarsa kasinillah ngisian banyak nitahang kadi bawah sida sang Prabu inggih sapunapi lama kana sida maka tameng dados sira Sri Naren. Nenak sing galian yan paman bener nih jane waluyo senjata yan paman waluyo prabot ane prabot anggo genito nake agung ane patut nyengger jagat dan ne kasih nenggah prabot ne prabot kan dilingga kita kartudiang jani nyala putih yang sing pantas selap do ya warna biar paman bang saja putih bang dadi suci bang saja silam dadi mandan po saja sake wala paman inggih sapun api Gusti rumaksa nistaya yate kepinakon tabeng wijamapan sira Sri Narendra Sukan dadi batiang liang paman dadi batiang ngajeng Ido sang Prabu Sukan Ido Sukan tiang cakep yang beli nang yang Ido sesuwun itu Ido sang Prabu cat wuluyu cara punyan taru ane patut angon ngetis nanging nap kalau jane as punyan edon yoi taru ijo lakon mesayo bang tiang panas Ido sang Prabu tiang nak ngerasang panas tiang des Ido sang Prabu banyak ngalih tongoy pengerti jadi kene lantas tuh kita tadi tiang meliang-liang makin sampunan iko angin walang atire kayun yang Ido sang Prabu lantas terjenak ngalih palang gugutin dan gebrah ring kayun makin ayo pun ayo nak memutus nak dani Gusti sana memutus rakino namanya ma bener kaya saturan kingan nika maker kaler merewi kirang aturang puronya niki
Anu wicara sira rabi penaweng sira Sri Narendra ngelaraken ikanang tluh desti marmit aning kaging sira Sri Narendra jenek ingkene mari kanang karang. Nang ingat-ingat tumuluk bidan. Ada bina kadirabi nido, ada bidanu di jagat bidanso. Kasih nengno anelo ana tinarang jano. Jadi kewalian lah tadi itu. Jadi bidan jangan ada rasa pengwalas. Ada nih makadau. Bener. Apa nih do nak merago latang? Kerja. Siang siwut-siwut latang lakal ngawe genit. Jangan nih mapan. Terlampau. Nyen jawaban itu. Saja yang latang depan kena baru bekerja. teko sing suwut-suwut. Bakal genit ikan latang. Ri sampun jenak sira Sri Narendra aneng karang kepatik sampun sida mewali ke Jatimula. Tinggal le. Ya. Ya nu atur dong melingga di ke Prabon. Keken kaden kana. Meh Ya palastra. tubo ireng benau ini di karang kepaten. Kewalok ayuwo kita tunya supeksa. Napi makawe namun itu. Dong leng-leng. Mapan tan kekeni maro bayo darauh sira. Nasi kena ban beli. Jadi Ane- boleh rayu dan di desa Ane Prabu. madan panco bayo ni patut inget. Aja. Mangkin Ya. anu sakuehkeun ingon-ingon bulan makesan. Paman kana nawa. Di desa Prabu. Sukan senang lantar ngelawan nenen di karang kepaten. Ai masih une-une sana merupakan api menika. Asu ya teh. Asu dan dua pawan kulit ieu mah. Tuh. Yang kita sapun api di tiang mangke. Mangkin dauhakeun watek kanang ingon ngemit ti kanang Oh, karang. mando di tiang. Kulo asu duwe mando mriki. Ma bener kaya saturan. Ya sampun kalugero melinggih ratu. Yan mangkano ingsun wi prayongan teh katen. Terus Bang Yang. Duh. Saya. Hei. Man lantas tugas dani meruang asun duwe nido Sang Prabu. Sangka nak pelung lah cicing rumah tu. Man? Bantah saya ukur deh. Yen sing lah cicing berarti cirao sang lacur kena Cicing sing lah to. Cicing sing lah. Mapan Harus dia nak- ngelah cicing. Nak terdengar Jumat. Angon terdengar penyambat Jadi saro. lihat cicing aja asun duwe nido Sang Prabu dini. Dewa ratu duak sajan beli. Lulu. Inen unen duen asun itu Sang Prabu. Weh, aji nunggu wedo nih ngeleneng nih. Sang yang asyuk. Mai. Ada apa hong? Nih, man. Hei. Dengar kan? Siapa yang mengecoh? Ya deh. Ada. Nih menciri kulo sing dalang. Hei. Ada. Woi. Kemudian nih. Kalau ajak main sepak bola. Oyong. Ang moong. Oyong. Ini cicing buang nih nong. Nengil malu. Ay, main ini oyong tengah-tengah oyong. Asane
Wang babaran mai. Bot lu bulan urung cang mageneng nih. Urung cang mau irama. Nih sani bara. Maro mababok nih bara. Nah mageneng dong ada nama bisu po. Jadi 1, 2, 3. Ôi ôi Nih nyamu nih kujau. Apa? Nah, nih. Oyo, munyin kulok pun nang. Hei, ada. Ai đó gede. Nak cang pengangon nih. Apa? Hah? Nih, ha? Oke. Oh, nih. Tuh, kulok nyepet pintu. Nah, kena jarang beli. Hah? Mapan duen buri nak rire nih. Jajan ya baris. Nah, ini selam bolos mah kebiah. Oh, selam. Canda ci saya ngomong, hau. Oh, kau. Oyong. Dah. Nah, yang mekerah pun itu. Weh. Apa ni? Mula kita sen nama buang dari ciceng ni. Dah di ni dari tambang sen tadi. Oh, ada ni ciceng. Tuh. Dah. Jadi kene. Komang mur dollar cai. Oh, sen ngano dan nyada ni. Ciceng belum ni. Tuh, nih ada ane selam yoi bleki. Gini bara. Ane bara. Ready. Kong. Coba gitu. Sebenarnya gumi kentek. Ceng, harus tes yang mana malu. Menjago mesin di pemedal jabo puri. Mesin mau menjago di pempat nih. Dengar. Saget aduh ani sing patut teko mai wang seten bantas ngulun Bang kena bang munyi. Jadi mapan kaya rahat. Jadi kaltes yang cai kada dua bara. Islam. Nek kudo ni. Adi amo he jangan ngomong. Nek kudo. Ada. Nek kudo ni. Aduh, satu. Oh, ni. Satu. Dua. Ni cicing sama tulang puluh. Ada. Gua tuang botol bisa kenal tuang botol. Kita. Jadi Ido Sang Prabu kan tawang sungkan. Cai Islam ngajak bara. Dimana nak munyi ngoyong malu. Nih. Yang udah nyila penjet. Kal bang tugas. Ra. Ngoyong. Dimana munyi. Ini tugas penting nih. Tak. Ngemit sesuatu nih. Si Madan kulo tapo. Islam. Nah, dah apa-apa cangbuan si mangset kan. Oyong. Jadi, saya ngajak dah dua. Barbares. Nah. Oh, yang orang kalau ya pelai tu. Baris. Hadap kiri. Gerak. Ada. Tawa kanan kiri. Hadap kiri ni ngebo tang ni. Oh, yang bisa orang keluar tu. Yang orang kalau ya pelai. Nanging jematan yo kalau sembuh apa? Hadap kanan, gerak. Itu luntu. Lemah apa cincang ni? Ben mana je pelasen. Kena udah buang tu. Dah jajah yo. Dah jauh. Jadi, nak beli kemudian yo. Alai Madan. Cut untuk macando na. Jadi mah buat pesan canggih.
alih mirip ada barang sesikepan, mirip ada barang mau tamu. Yang prosido yang bakat aing alih aja ada dua. Saja ci dua di Sang Prabu. Ada tetana mah. Ya saja bakat ini. Maro ci asun dua di Sang Prabu. Kalau sing bakat saya mati ci. Bayaran. Mau rupa tetana mah Oh. nus. Alih. Alin, tidak ada. Apa yang keranang itu sungkan. Mau alih. Kena ya benak sing. Ada jauh alih sini. Nak sing nemen, nak iri. Alih, barang mahal-mahal aku nyakitin timpal. Apa bakat? Nah. Nah, sing bakat tuh. Apa yang Nah. mirip hijau, yang mirip padau. Belum cicing buang sih. Tuh, kemudian apa BH main. Sing ni, sing au. Hijau bakat tak yo. Oh baru, oh baru. Nah, yang baru ke panah ke bang. Nak bisa Alin, masih. barang Nak sesikap bisa alin. masih hanggu sarano. Ini macam coba. Alin nak wit, alin nak. Alin. Tanya boyo-boyo bakat aku. Nah, kalau bakat saya pada yang saja cikulo rire. Amun, Alin, amun ke masih ada bakat. sino. Alin. Alin wit, pakai dibakat. Belum buruk rongsok ah. Kenten kalau itu dengerin nih. Oh, ada. Nah. Atuh. Li. Apa tuh? Kami. Atuh. Alright. Saja dua kau nih benar. Nih benar. Main. Tuh. Apa ya don gedang tuh? Ngoyong lihat ada Cino apa tuh? Nih, asing barang mau tamu nih. Hijau bakat. Oh, di itu bakat. Wah, Ada ben mesti alin dia nawang ada ben bakatnya. Oh, bisa kan? Oh, kena bang. ya gitu lan uning dan Gusti. Apa saya ngerti jang? Oh, ada sih. Kan belum. Li, atau nane Gusti Pate? Ah, Syukur ratu Gusti Pate. mungkin orang dah dua besi kali. Ada biar. Kira kriana pate kagian. Nek kayaknya kulo buang kan. Lengah. Lengah. Dane Gusti Pate, Yo tak benar main. dane Gusti Pate. Yo main ngapa buang kawang di tempat Negak. Matur dane Gusti Pate. Syukur tadi Gusti Kupang Pate. cair kamu matur mau nene. Tuane Apa wenten pun, Cino kau panggih kadi sapuniki Gusti kau wenten Pate. terus Puniki dan asuh Gusti duwe. ngaksi. Merene kalangan ya. Man, bapak asuh duwe mai atur. Bah ibarat nenek kita ngamplang gitu. Nang tegol bungut itu Ngoyong, nang. malu ngoyong, nen ngoyong. Nah, tiang barang derwe, tiang ngomoleh barang mau tamu Gusti. Kentanipun. Au. Tuku asu mau tamu. Mulo cai, unen puri sayang. Mulut cagar, Ngoyong nah. ngoyong, negak, Pula. negak. Gusti, titi anak bakti re Gusti. Kentan aturipun.
Mungkin sampun api. Wani sampun sida kepangguh. Raga, Ya. iki sesikepan mau tahu. Nih Panawang. Asu cahaya dua. Nih madan barang tamu barang sesikap nih. Aw. Pomo kita kena kena. Lagi di tiang. Yuk. Papan barang tamu nah mau. Maaf, belang jangan lu nah. Belang jangan. Bija bakat belang jangan lu nyamai ben. Nah. Nyamai ben apa? Lenyap mai ben. Negak. Ya, Ini lurus. Halo paman, inggih, mapon anu. Cikno inggih, ayuo kita kuno supekso. inggih Bang Yang. Yang mingkene nak tatasakno, Inggih sira uning malah nyireng berarti akso. masa serap mari kanang karang kepatikan. Iring masyarakat serap. Yang mangkana nak pada rumah. Inggih. Terus semua. Mai. Ratu Gusti, Jerako, boleh Iya. cina. Nang mengkep, nang ale tongos malu mukisir. Doi deri boy. Mai lakon malu. Pasing tawa penuh ketarung. Moyong dini malu nah. Moyong malu dini. ano mo biayokan mari kanang sabo manalo. Siapa sira mirip Wedan nak nedeng rauh, ngerauhin. Menawa anu wong prapti, Uli di bo. enak pada tatasakno. Ngiring. Moyong dini mengkep malu nah. Bolos. Iya. Mangire. Asok. Jerako, Ya. Yes. dadio kanu wong pawesli prapti. Tinggi. Pasti ke sampun nak istri sarang kalep niki jak listu ayu pisan. Aduh. Enak pada tatasakno. Atasan demon nika mandatan iwang palung ngubukti. Ya, ingan niko wong pawesli tuku. Sapa sira jatenian ingan niko? Dewa sang jegek kena buku dewa. Bangtan di tiang iwang pet perade malebuas benten atur. Ada. Dah. Nenjak. Moyong. Cek. Moyong. Oyong. Yen asu kesayang gitu sing jaruh nih. Oyong nih. Ampura jeruk. Oyong. Oyong malu kisir. Oyong. Cicing mabok engken. Oyong malunen oyong. Nah, parseng ben. Ini lurus Gusti. Parseng benang ugol oyong malu oyong. Arakan bona. Oyong. Ingsun mengarani lo. Benar. Ana. Marawan tening penepini. Sekan nih. Aingih mami tandung gero titiang Gusti Pate. Yo. Titiang nenten wenten tios. Masira ragone. Yo saking penepi siring titiang. Oh, saking penapining siring. Nih nak lut mai tangkil oyong ragoe, oyong. Menawa apa kanu kang swaja karya ingan niko prapti kene mari kanang karang Nah, kepatikan. wentanan rago riki ring ajang ngencak saji puri. Saking napi menawi sampun kewedar saking penepi siring. Wenten mabuat napi ampurang asuh duwe niki nak nakal. Oyong. Cek. Adan ana. Arep ngadorakeun. Aingih Gusti Pate
titiang jagi sang naranado duaning sukan pangdo mecino pangubatin titiang jaga ngaturan bogo. Oh rasa bakti ini kapriatan piragin Gusten titiang sungkan. Sayuati. Ngatur orang Bogo Sumatera meriki. Itu nyena banyak sayang main. Ciknya nengil ngoyong kan man bersisa nih nah. Ngoyong. Dek, ingani ke kuadua penepi siri. Oh, Suk semua sampun kateriman yayat iki semak telawan Sira Sri Narendra. yang sing mapi salah. Teken ragone bakti meriki. Kewalo jak penten dan mencek mana di jamil apa itu? Sake wala, Inggih. mapan Sira Sri Narendra sukan rakat dan kewenangan sapa Sira pedak tangkil lawan Sira. Walau nisekan besar. Sang sapo siru dan dados munggah ke gedungan sejapan dan Gusti Patih. Dua anak Gustin tiana sukarat. Siro dan kewenang dan don ranjeng meriki kita tanggung jawab Rauh ya. beriki kemauan. Kewalo hampura pamulih kinganiko semalih ke amakte kanang bogo tan kawenang pamulih kinganiko. Nah, kalau kini ampunin rago salit arse. Ikiang ten unum ten. Dua neten kadonan di des sang Prabu. Kecingnya ada banyak sambil budal lumum itu. Kota ting sana adon. Udah. Ai Gusti Patis, ampun Gusti ngalang-alang titiang cutet ni tiang jagi mereka ke gedong niki makin. Do nama mengkum sing tadi memengkum. Boyo tiang mang ragone tuna bakti dan. Au. Ya dulu ajang-ajangan yang dini. Sing kuat. Sing jo kuangan. Jor aku jok memaksa nage. Ngatur orang bogo. Saking kalis yayate kau matur enak pada pamulih kinganiko. Nah manian yang maturnya nah. Saka Yang luang. kenapa? Nah cutet ni cakni dong cacak kamu dan belum pang macino. Mo. Dia nak pang macino pang ubatin Adine sing kuat sing bogo. Ampun dia Ada kalah. Kelawan si rasa. Mandak kinganiko. Belum saja. Nih san. Woi, ngoyong dong alingin. Ngoyong. Ya kelahang. Nih, sama terang. Nih. Woi, Mau garang. Cara nak sing dain makan. Nih, sek-sek masih boy. Riwus ngaton Sira Sri Rakyat apa nih? Keken dua puri ni beli dadi Cuk, begini. udah. Kedang main pansen dini. Siapa Sira Jati nih yang kalahkan tuh? Hei. Nenen malu. Uli di mone kenoban. Nyen mako sajan nyai ni ngajak dadu. Amak bogo kinatur dening Sira Sri Narendra kewalo kane cetek. Luang. Kok kene apa-apaan main. Main ngatur bogo Sumatera kan tu. Dong benar mau maksa nak yang Misi begitu. lantas saja dewa misi mandan sarana cetik. Kami keng bibe dewa saja ngugut cara racun di tengah. Patis Sudarsana begitu. Gusti Patis Sudarsana. Gigi sang nama kecos kabehnya. Nawan kita tanpura. Yeki pada situ sisa siram jamawati. Mangno Gusti Uningnya tidiang prano cito sisio dia jambawati. Ceraka Ya. ribu prapto mingkene. Dok ini musuh. Musuh. Oleh sebang warna nyai. Ini sebenarnya nyai Badan musuh. ribu bayo musuh betekon. Prano Cito kalahkan tuh? Hei, Prano Cito nyai. Yang mingkene sapisanen centokaken kunang kawisesande. Tidak suang semang nyai ini itu. Saya ngado tongos nanam bangkai. Nyai ngejot ang bangkai dong kata. Sapisan reh tegurun teh kineng merangkik.
ngajak dado nyala. Ini baru di dia. Aw. Di Jojo melajah nyen Guru, Ji. guru rin main. Ai, udah pang sepalan cang mati. Sudah sana bener. Ayo kita enak silakan kan bisa sana bener. Bedek apa punya bedek kan? Gusti Patih. Jangan makan sana. Dia. Ya, jak. Lawan. Pak Bawang. Cia. Cia. Perano cita kita. Apa kerasanya dak? Perano cito. Apa rasa ibu? Sengelah gai mai. Liak duduk kalakan dak. Mulu peragaan liak ni sing maji. Dudu ni lah kebiasaan merupa ajaran pengiwo. Sudah sana begitu. Enak-enak mangken tonton kuis sesan siral. Ya, Gusti Patih mangken tonton kau sesan perang cito nah. Kalau dia apa? Ada apa lah? Kan kawar di sirek ya ada pati. Antosan. Antosan main. Antosan nah. Dia. Oleh jangan oleh. Aduh, bleh. Tuh, nyanjang penglekat dari cicing asli kau. Ceraka. Ya. Tuku pratnyaan po sirek. Aduh, mulut sakti, ipun iperan. Syekh rupo. Kewalo mingkene. Sampun apil mungkin. Dawakan watakin para prapateh rasamu. Panjang, saka dah rakyat apa tu? Pado yakno. Ireng, dah dapat. Kenapa tuh? Ciri. Cepat pukul dud. Hai. Lane. Aratu sasunan aratu. Oh gelek. Oh gelek saya berdiam. Syah. Wali waro kadiang apa gipeh kapilayu kita parek lawaning sirah kibun tau. Ratu mamitan lugro titiang ampuro yang titiang ratu niki prano cito nenten presida yang ngeranyeng mereka ke pokola medo sang prabu ratu duaning wenten gusti kriano patih madri Dan kasidahan sirah prano situ. Rikorja cadang halang titiang parang patih nih gusti patih Sudarsano ratu. Syah. Yan mungkin itu peratnyan Patih Sudarsano. Karena dia Patih Sudarsano ayo kirang yan mungkin puingan itu. Patih Sudarsano denyenan kenal maluna. Mangke siro dia jamu Patih bapak kakana. Nah jani lakar dia jamawati lakar ngwalasan kalmatyang. Yantan makusa. Mas tako marwata di kanang pertiwi. Dan kawadi apantan tresning jiwa siro dia jamawati. Yang sengidang wakena ngomatyang cai Gusti Patih Sudarsano. Wadi-wadi. Aing titiang. Yan mingkinin nanakano wadak ikanang sayungku bersama. Aing hian sapunika bangyang titiang naon sisiana ratu. Oke ayan tuning mangkan ingan itu. Nah, aden no aja kejang. Mai nyai lo. Sayung lihat jenik merangkit. Mai. Nah, aden mo
mau ajak bekejang. Duaning lo subo ada diajeng ida sasuonan. Matur lo. Ainge ratu duan Sing mau patuh hitung si siau kal matur nih. Dini dek gigis itu keras. Nak kengken yang ngajian si sian memene. Kang Yang niki nak sisio-sisio wau melajah niki. Yang penting sampun pun ngayah pangubakten ipun ring palungoy ratu. Nih si siau kelas berat tawange. Kelas berat niki. Niki nak nemangken niki ampun raha sisio. Kaya ning lekas yang hidang dadi api yo. Dan dados mesidang dados Paling dadi batu beten ngoyong gini. Wah. Nanek. Watoken sisianku bersama ingan itu. Mangke sigro pada adan peparang lawaning sirih mondo. Anyujo radikanang kayangan. Beparayo amin tesih warunugrah lawan siriyang betari. Nah aden mau ajak mengkejang jani duaning ada bawa si desa suonan bang nyai lo ngiring ida sasuonan unasi coreng ida yang betari. Kang kadiang paran ingan itu, kang kadiang paran. Man kengken lo ngiringan apa sih? Oh, yan mangkana sigre peparang lawan sirimu tuh. Agile. Dajan lapang le. Nah yang jatuh Bangun iring-iring duduk ida berjalan sasuonan lo. memene. Bangun duduk jalan memene. Baik den. Duduk berjalan memene. Iring bangun lo. Iring ida sasuonan. Yes. Sing idang bangun si siau nawangi pas bat kejang ada baye nama jalan onyang si siau sing idang bangun tuh ngoyong badini nih ngoyong koryang kan benda koryang kewah memang ngurus Melang ale tongo sani geseran idolakar nunasi coreng ido yang betari koryang kening koryang dongose melah kang tegake benung larangane madan pangarcanu koryang gede koryang wakulun padok kabadari awan yang kesiranak ingan iku wani ngogah luar yogani ru sigro pada cepudon marun di kanang situ anapakan di kanang situ
Kagiat! Ano dia jamati atundang-tundangan tangis. Kan kadiang punapo. Poingani kepedak tangga kayu bebek kayu bagi. Warah kena. Sige! Wakulun padu kabodari kesamuakan. Yayan ni siro ratna kinganiku ngastawo nyat padu. Rijeng padu kabodari. Natanan lian apian siro ratna kinganiku dia Jamawati. Beparayo amintu waru nugrahe ori padani repado kabotari. Didine siro. Mejah akan siro Prabu medar sepuluh kotoken siro rakaryano pate sudasano lawanan di kanang aduani. Didine presiden matamah kanang awu kanang jagat medar sepuluh. Yah Jamawati. Rengar-rengar mangke sedari kesyang yang dirgo beroi. Apaan poingan ikau? Sisya kasayang ulun. Iwan toning makano. Yeki yang indur go beroi. Asong kerta waranugraha. Enak trimano mangka trimano. Iyan toning mangkano. Sigro weh akan ikanang panugrahan. Oh, Jamawati. Lihat mo poingan ko ngamet mangka panugrahakan siro yang sama ka dia. Ori wos kasidan anyiwi maka panugrahan siro padu kabotari. Ori nasa mabare ikanang sariro. Sido mijelakon ikanang geni mareng serano ning awak niyo kabeh para manikanang sukses. So siranak ingan iki. Yah Jamawati. Yantong ni mana? Enak akan berapa kena berani bekuyang orang lemu. Namyo yayan toning mangkano. Sigro. Ani berbawas asong kertawar. Mamuit pada kayangan dalam. Samangkan dia. Wah. Nanak watoken sisian meme ajak mo kejang
Wire subuh kapaico panugrakan. Nijani dengan gelaran kebisaannya ini makajang. Areh kang ibannya ini makajang. Wogan gumi medarsone. Aleh Prabu medarsone. Kata keneng patek sudarsano. Pejah kakano. Yantan sidop pejah dentau. Nista kingan ikau. Liak pengetengan ingan ikau. Kang kadiang paran. Man ken lo yang kedo bawa se pangidang pesan lo ngugen jagat mi darsa pura. Pepareng pariwaro awas akanau ikanang sisyo bersama. Tiang wanta saire ngaratu. Oh gelis. Oh gelis rekodenir. Yo jambu wati. Orang suka kenukuman becari. Opon sampun masarire. Sampun masarire Durga Murti. Budak. Kali masih lawan yang sirdiak Jabuwati. Kodiabek. Kodia porupanir. On pena luar gunung Mahumir. Mangang tutuk niu. Oh sulat salet siung niu. Siap. Kiwo tengen besi malele. Olawaning besi warasani. Yan pengastawannya ini kangin. Lihat putih penadennya ini. Yan pengastawannya ini kelon. Lihat barat penadennya ini. Matiang ya. Retak janep midar sepura. Jak wogan. Ngerdane.
Waduh manungala kadikanang sarili. Wayu sabdo kinempel. Wancewak sareu kinempel metemah kadikang. Ekak sareu ungkareu ngadeg kalawan kanang ungkareu sungsang. Dibani iki manusia Waduh muncrat nedret Yani muncrat suka. nedret nedret surya kembar lihat mulut lidah waduh curi kanang pertiwi. Oh sigit, Lautan oh singgel nago taksaku lawan nago bosku. Oh tapakan diri, podawang nalu. Wogang jagat mi darsane. Yon lumaku sireu. Iya tuh, ketek-ketek bangun bukan yang dapat. Iya tuh karurep. Karurep. Karurep rupa di kanang sisiu. Loren. Ori wis pada menadi sakadane kanang liya. Ngidar wana ing aniki. Ori ngidar wana sisione pariware. Nah, aden lo aja makejang di subane nyai nyuki rupa. Yon mareng purwe. Dalam durga laya unung si yang Bhagawati wenang sinemah deningan itu mareng daksine dalam cukup yang durga niwati Lautan. Nyadon. ora sabrem rembak ko di kanang bedar sepro Wogang jagat mi darsane. Look, pribadi,